ia o se mitanga fo le nei tu la fiafi ia ua ma fai fo ia na tai mai lo to soifua ia me se fo so wala le nei fo I vaenga o le tatu po kalame le nei o le mana vo ngalbenga ia tatu te fa longo fo sina upu fa malosi mai le fionga pa ia le tua e fa talo fa felo ia tu ia le tatu tu o tu malava um fai o mo fo ile nei ia no tau e fa fonga mai ai ia fa felo ia tu to alo le ngal lue malo fai o faiva malo fo tu tau ave le nei yaso ia ave fo ile ngang fa tano fai pa ia sunga fa fenga mana yo la tu tua au fai ngal tofi le tua so se fa fai taulanga ia fe lava o e mau me le tatu por kalame le nei fia ia o te fa tal fatu malo ale onu sa fa felo fo ile o fai ngal benga ila to sa fa pe ona fita tu ngal nei yaso ia wa fo tu te ma fai vai tono fa fai ngal benga e pe ona masa nyai ia malo ngal due malo le tawatai ia me se fo ile nga fa talo fa le nei fia fi le ia fo ile au la no fale ia po ila to fo ile fai lo fai le fai vo ta po inga tono moto malao ia a o fe ngai pe na yo tatu tangata fo ia inga ia I ngal benga fo I matute o lo fa pe ona ia ile aso male aso e fa talo fatu fa felo ia tu le nei fia fi swa fa manu malo Yesu Kristo ia o te fa talo fatu ai il tatu po la mil nei mana vo ngal benga ia mo ia te fo sina fe au mo tatu mo de nei tu la fiafi ai ole a matal tatu po kala me se talo ia ona tatu fa na solo I lola ia pe ona masani foi I tulanga ona o tatu po kala me ole mana vo ngal benga na o fe tatu talo lo matu tamai le langi le tu le tama le alo male ngang pa ia e vivi fa ia o matu loto le tua ile nei tu lawa e tai mai lo matu ola le ngata le mafutanga li lo ngang pa ia me se fo ila o angelu lo fa pe ona fa fio ia leo lo fa na fa tua I so se tafa lo fa pe ona ngalu ai me se fo me lo no foi fa fa tele tama wa ana le se no lo ia ele ma fai ona matu o dia mai le nei tai le ola mal malos fa le fa malo longa yo matu tino fa o manuia malo tamau ainga fa so I tono na yo matu ainga I le aso ma le aso fa le poto ma ma fa o lo e fa sino ai ate matu yo matu tofi matu te tau ave ia la fo o matu fa me fa longo ia te o lo matu tua ona nei tu la fiafi o matu sanga I le ia lungo pe ngalu le ia se o matu fa longo sina upu fa malosi mai la fiong pa ia wala mai le ia le matu por kala mene le mana vo ngal benga fai fo se fa malosi au ia so tau ia te matu o matu ia pe le matu savalinga fa mangalo I matu fa nau e te me la pe ia matu fa unga ma matu fuanga tele na fa ia me matu te loto ia o fa tu na ila o fio le nganga mar fa mo lalo e fa tu ese lava ia te oi fa mangalo mai matu le toto Yesu Kristo lo matu li faola talo le ia nganga pa ia maftaina I matu le nefia la fa unga ia te o na o se o na fa tau va ale ia wala fo ile momolina la savali le nefia no tau ina pe o matu o langa o na ia te oi fa manuia lo tunu uso se me o fa fonga mai ai fo ia le vi inga ia te oi fa manuia fo ile ia lungo le nei ala ata le tua ia ua whaongaina e momoli ai lau savali. Ia pe manui o la ua fio no lo suafa Yesu Kristo. Amene, amene. Ia, mi ia le tua. Ia o le tau ia mātou Wellington. Ia, e whai asi awa o le nei asu, pasi malulu. Ia nei teimi fuile le tau tātou pe tau whaalili ai le sulo le lae nisi teimi. Ia o pe o na sina susulu mai ia matoe mo watu ia ai mana ia la ia matou le no fale o lo fa pe na malolo ia so nei na so fua ia mes foto nga taimi o le tau malulu fa pe nei ia na fa ma fa na o afu watne fa fonga ia ma fa vela le kofe ia ma fa tautus ia talo fa ia te la to le la ta pena tu mo nga venga le dia fia ka lo fa ia langa le yo le tu ia tu ani tute fo iwa la fe ngai mo to ia fa manuia le tu o fo ile fa na tintia lo sa ia ai
fai malu o fai vale nei aso ona o fai lava si mase se o matou nei lungon maunga i waino i mata i tono Wellington ia lona winga la fai na te whaafonga mai o lela e anga ia tu waino ia nga ila loi loa hatu ma whaasopsolo toi ia le leila fo i le tau tai le leilo sa lunga la wale tele ia fea lava fo i le meo lo whapeo na e whaafonga mai ai o ani tūlanga o le tau o tau iai na ia ele lei o na fai mali e lo sa ma na ia lava le upu fo i le masani ia no whalongo ai e tala no ai fo i sio mātou tamai ia fele inisi time ma ia ua te alu i lo sao ai alu i lo sao ngale mo nanga iai le time e o la eta te atu ta ua i lunga i tusa ma le tū la fono ia ai se me la o fai mai le istanga te lunga la o tele i ona tupu ai lea o a fianga ia te ta ua i lunga le wala ia ai tautua na sao ngale mo ia te tofo i o whengai ma feo inga fo i lunga o tele ia tautua na sao ngale mo tono fo i ngā ruenga tono fo i whai ngā ruenga ia mahna ia lava e iei seisi te lua toa lua fo i lea ina nei tupu se ia fianga o i ngā ruenga ia ele lei lava o la iei se mori mau ia te oi ia po se fo i so soani ia te oi ina nei tupu ni whala lave ma ni whala i tono whatal whatu le ne fiafi swafo Yesu Kiriso maloso i fua tato pokalame le nei on mana vo ngā ruenga ia le fo ua ta sao vale mai fo yes i fai fo sin tato tala le ne fiafi ia lona winga ia whaangalo tūlanga o whaiunga o tālonga ua uma tālonga ma tātou vaenga fo isa tātou tapua i viai ia ua uma tālonga ia le nava yasu ia ua uma fo le fusuanga fo le astama o tai o petai lea fo isa tapua ia si tātou tunu ia le ua manuia ia taimi le ia o titilo tātou le savalvali i luma ia poani ngā luenga le lei ia tātou te wawa ia wala fo i tātou ola wauna i le tua mna whiringalu tonu la nei tu la na wa e tanga i mai lunga o le tatou penga te wha i langi i le nea fiafi ia o le autu o mwhai o na wha autu i eise sa vali o le nea fiafi ia o tātou wa o ni au auna e leo ngā o tātou o ni au auna e leo ngā ia po le unworthy servant ia na o le tātou tusi whai tau ia o le tusi le nā luka i lona tau pe sumu le fitu ia ana foi upo fitu ia se whangata mai foi upo sfulu mo me ia nei sina mta upu ia tatu tala no fo ia le netu la fiaf ia fa fonga mai ia ile faita wina le fiona pa ia le tua o ai foi so o to e ana le au na o suatia le ele po o leo i mamoi e fai atu ea pe a sau o ia mai le vau sau lo ia ina ta oto ai le fai atu ia te ia ina saudi mai ia sa usua ma ia fusi o ofu ile laulau mai o me se ai e au mainu a ma vailea ile ai o oe ile ai oe mainu e whaftai atu ia ile au ona ina ua fai mea na fai atu ai ia te ia ai lava ele ai e fape fo yo tou pe a maua pe a uma ona fai o me uma na polo ina atu ai ya tou te fai ani o au ona leo ngā i mātou ni a wā o mea e te tau o na mātou faia o mea ia ua mātou faia o mea te tau o na mātou fai o mea ia ua mātou faia mana ia le sina tala fo ia o mai ai sina lo tau ya te tātou le nefia ia wā o le manava mai o lau whai ngā la ua o mai ai e le ia masisi mea o lo mawhau ia i le tangata whai ngā luenga pau alo na manatu la e mawhau ia o le taunu uro le whale tali lo sua ia le ia mea sa o le mea taunu whai taunu ua le whale tali sua ia ai tatou mata la i tūlanga le iai tatou mata upu lea fiafi o lea ua la i loa mai le au auna le nei ua uma ona suatia le whanua ia po o le uma foi ona sau mai le leoleoga o le lafumanu o se tasi leo faataoto o Iesu e pe ona tatou faalogologo ia i lenea fiafi o le taumafai o Iesu seʻi momoli atu momoli mai iā te tatou o ani mea lelei tatou te faia
O le asa tātou au nanga e whaia I le tua. E awa o na tātou whape I foi o tātou lotu. O tātou lava oni au auna e lea o ngā. Lea la ua sau nei ia le au auna nei mai le vao po fele lana ngā luenga sa whai. A le ua sau e te whai atu iai ia le mafu whau le au auna. A tono le la sau doa tali dola nga sua. A la foi mal malama le au auna. Ele ilo na li I lai fatal mai ia po lona matai. Lona winga o le vaenga. Ele te tau lai loa le le au auna ele te tau lao na sau loa ai. E te tau ona sau mwhalonglongo po ma whaai po le ase me tau sami e tali ai le sua lona matai. Mantua foi tātou I Samoa. E mamalu tele le tātou anga nuu lea. O le se tali mo mua le sua matua. Ia taimi mai o lota la titi sata wa aia iai. E iai le au whaife au latou e sau whai al talatua ma tā pena le apa whano ma. Ia iai foi nisi foi e pea wa wai foi la I le whainga le apa whano. Nai to ledi mai iai le tūlanga o le vānu no whai o matua ma whanau. Taluai o nei le ni polonga I Samoa. Ai pe o nga wenga le sa fai e tātou le whanau ia so foi o tātou laiti. O le whai o le apa whano. Ia mwhatatali taimi e mai ai o na tali le sua matua. Ia po e matutua. Ia o na whato a mawhai lea o na whasanga loa e. Tali le sua. Whai me tau sami e lau whai whiau. E whapenala ngona o e pei o na au momoli mai le tātou tala. Taluai o na o Samoa e le inye tātou polonga. Ai peo se ata le na. O lo ofisilingia I fo ila I le tala lea. Manatua o le ua sau le polonga le nei ia po le au auna. Ua sau le au auna le nei ua sau o le ata mwhai e. O le ua sau uma maila na sa lana ngā luenga sa whai. Ia e toi a vatu iai whatonunga. Ia sau doa. Ka penga maisi ka me ai. A uma nga whaila o tau maftanga o le tala lea alona matai. A uma na tali lau sua. Ia na whato ai lea. Ai sau whaila o apron. Wa whai mai whaila o off. Lona wingo le apron. Le tala noi le apron. Whaila le lau apron. Ia mai sau la ia. Sau e tā pena mai sau me ai. A uma o na whaila o me ai. Ia na whato ai sau lea e te ai. Pe a uma na o ai. O le fesili la le ua fesili ngia yo tātou mafofau. E lua fesili. Po le mea o le matai le nei wa le alofa I lana au auna. Ia po o le mea ona o le au auna lava I lona fatinoina o ona ia tofi ma ona tiute. E ta tau lava le au auna ona whai mo mua le tau mawhtanga lona matai. Po le lava lona ti ngā ina mai lana ngā luenga. E le mawhai lava ona sau loa tali le sua. Se I longa e mai ona tali le sua lona ali. O inga la lai tu le au auna lea I lona tiute. Ma le mea te tau na whai. Ai pea ona o whai atu le fesili mua. O le mea ua le alofa le matai le lana au auna. Wa sa tau na whape atu le au auna I le matai. Sau loa ka ai whakas. Ia langa leo langa I wa Samoa. Ia futai ni le loa toa le matai. O la ua umata sua mai leo kuka ma leo ngā sese. Ia tālu sia ia nea fiafi. Awana iai ni se au kuka whape na. Ia tali le leise I. Ai na tau mafa mo mua I lātou e te tau iai le wha mo mua. Ia ona whatoa ma whaile ona tali le sua. Ia e talu ai o nei vai tau li tātou vāna no whai titono ona I tātou aina. Ia le ai o lo tātou walu whaatasi a tātou. Ona I whaingata fo I matua ona tali la de sua e vai ato lai ai nofo mat whana. Ia o le tūlanga na o le soifanga. O le la tātou te talia le fesili mua. O le mea ea ua le alofa le matai le ilana au auna. Le hai. O le mea moni ai le o le alofa o le matai. Ona o le au auna e iei ona tofi ma ona tute te tau ona whai. Hallelujah. Vi ia le li.
Mana tua fo ye. Ye pe o le fisili lana. E iai la o tātou tofi ma o tātou tute. O mea wa uma o na tofi ai tātou ele tua. E iai fo ila le taimi whape ai tātou a mea o tātou pisi ma o tātou tele o tātou tute ma fe au tātou te whaia mo le tua o tātou whape lea wa too much. Pe wa over o tātou ia mea te tau o na whai. Ai le ai. O tātou tofi ai ia mo tātou tute. O tātou ia lea wala awina mai le tua. Lona winga iei tofi te tonu o tātou ainga. E iei tofi te tonu o e kalesia. E iei tofi te tonu o whala potonga. O mea uma nei o lo tātou iai. Wa tofia ai tātou te ngā lulue ma tātou au nai. Te ia o le nganga o le polonga o le au na le na sau. Sau wale au na malona manatu. Le ai le tawa ai mua. Se itali mua sua alona matai. O lona mafau. E le ai le o se mea tau whatunuina. O lona lea tiute e te tau lava o na whai. E whape nao tātou tofi mo tātou tiute. Ai o le mea siri mataua. Pea o na au maile la pata inga a Yesu male nei fata automata ngo fie mo tātou. Wa fai matau mafitanga o le tātou manai o le manawa o ngā ruenga moli nei tula fiafi. O le mea sili mataua i o tātou tiuti tau ave. Tofi ma wala awina o lo tātou ngāluro e ai. O ani mea o tātou whaia. E ao na tātou whapeifo i o tātou lavalotu. O i tātou wa o ni au na e leo ngā. O i tātou wa o ni au na e leo ngā. Mana ia sina tau mawhatanga o le lea fiafi. Nona winga e tau on tātou au na ma le loto mawalalo. E tau on tātou au na ma le anga malu. E tau on tātou au na ma le le fasino sino lima. O le le tusi lima. E te tau fo on tātou au na ma le loto le ono sai. O a lava tiute ma tofi ma wala wina o wala wina i tātou. E le o tātou tofi. E so se mea o wala wina i tātou e le tua. E te tau a ona tātou ngā lue e whatino. O lona winga. E awa ia te tātou ona tātou ngā lue ma le loto mawalalo. Ma o tātou whapea ifo i o tātou loto. Wa nao i tātou wa o ni au na e lea ngā. O tātou o ni au na e lea ngā. Langa iei fo i le sifeta lai ngā Yesu. Whame o wani whapea ifo tangata o ia o le tangata o ngā. A whai o manatu ifo le tangata o ia o le tangata o ngā. Whame Yesu o le pepelo la vale. E lei se tasi au ngā. Tātou te le ngā lurue fo i le nei soi fuanga tātou te soi fua ma o wolai. E tusa mo tātou au nanga i le tua. Tātou te le ngā lurue fo i tātou te wawa ai po le hali tau. Po le hale taimi e tutongi ai tā ua. O le hale taimi e whaafitai ai le tā ola au auna i le tua. Nona winga tā te le sa ili so tā vi inga i meolo tā whaia mo tā tiute. I le mawhai fo i ona whaatapu la ahina ia taimi tā te au auna i le tua. O le tātou au aunanga ia i le tua. O le tātou wola atoa. E le na o tutonu fo i ona whalisa tātou te au auna ai. O fea lava le vaenga wa wala wina i tātou e le tua. Langa o tātou tofi wa le na o tutonu o whalisa. E o ai tutonu o tātou ainga. A whale tonu fo i lao tātou ainga. Ia fsilingia fo i tātou. Nona winga la o le mele e te taua i a te tātou. So se mele le e te tau n tātou whaia. Tātou whaia i tātou o ona. O loo wa tō fia i tātou e le tua. I o tātou tofi mo tātou tiuti SS. E wala awina ai tā ua e le tua. Hallelujah. Nona winga au mai e le tua ni mea lofa tāte au nai. Ia o tai loa o na whaatino la tā au nanga. Whamanui ai le tua ia te tā ua. Mana ia le tala nao lo tā ua i le Lukas fulu o na whai upu e sumal fitu.
anga ia tu lus pulus tala masani tani foi na wina tu ia Yesu ia lona ia le to fitu nga fulu foi nei o tala i malo le tua mo tu di te moni fa malo ro mai ma nei ia le natala so tai foi te mea nga lo mo mai le tala le na anga i le tatu mata upu le ne fiafi o tatu wa ne o na ele nga ona le wa umon fatino nga le nga le to a fitu nga fulu le na o to foi mai lo le wa ma le tala fia wa oli mai la to mo fai mai ya Yesu sa matu tuli te moni lo wingoa ma nei ia fa me wa langona la to fia wa fa longo te moni a te la to ia le na ma nei el tali Yesu yo e sa o ko nga o va ia tu pa u mai sa ka ngi pe o le wila mai le lang ai pa wa ngi wa yo to awa toti oli le name ona o fa longo nganga le anga ya ko ai awa ina yo to oli ona o tu sia o to ngoi le ile lang hallelujah la to tai mai lava Yesu o mele le tatou te faia awa nei faia o no stato vi inga o mele le tatou te faia o lo tatou faia me uma mole tua malana tala le o lai tau mawhai lava Yesu e moli mai loto mawhina ngalo le au soo mai lantou o loo roena au ina atu e tala. Tau mawhai a Yesu e moli tonu i o lantou loto ma o lantou mawhau i o lantou malama lelei. A whai o wha longo te moni atu tau aua lani o tau ori odi o mawhai ngai kudia ke moni. O mawhai ngai kudia le nganga ai pau au le nei ia e fia mori odi. Ona wa tu sia lo ingoa i le tusele ola ia po le langi lua. Hallelujah. Whapena fo i se men tupu i le wi fo i le wha mau oa le na lue. Wha mau ia le tamau ainga o siona ainga. Hallelujah. Wa mai wala ngona lo na sala mo. Ina wa uma na whaalu le tamau ainga. Ona toi fo'i mai lo le lo nai. Ma na ia o sian tala na fatu ese i son tama. Tatu tu mai a te tatou leo langa fata maa nga ia tatou whana. Ma na ia le tala leo i whai mai. Lo tamai, a wani toi ta ua o sotali. Na ia ta ua o stasio o ona. A talua ia le oi loa ele. E si uso matua le sa faia le faiva o le fatu ainga. O ia lea sa tafe si sina le afu i le aso ma le aso le tausinga o sion tama. Fai ona tiute ma ona tofi fale ainga sa tu lona tofi. A o alu ese atu lona uso la titi. Ma faa mau na oa ma le tamau ainga o lo lato ainga. Ia po ua fai atu fo i tu ina naunga o le neyo langa. Wa te i le uso matua i le fo i mai fale. A lai faile pati ia po le fia fo i al tama. Ma siona tali i mai lato uma sai ai. Fai mai le tala fa mo loto asi. Uso lea, si uso matua. Oi ole ale lai pisa o mai ko. Mai le tala i la au na se tasi sa tali atu i ai fe mai. Ia, ele yo o lai faile fia o le. O si o uso fo i le ngalue. Ngalo ka fao lola. Ia la koi fo i mai o. Lai fia o fia si o koko ba o koi fo i mai sionos. Ia i siona tali. Na la ngona le fia o le au nanga o le uso sa no fo fale. Na la ngona lona le fia o le tangata sa faia le fatu ainga i tono o siona ainga. Sa sisina le afu. Tinga ina le tausinga o le ainga. Ai peia o le tala fea ngai lo na mafau le fai unga le o fai lo tama. Ai jai lava upo lana fasea i lo tama. Fia so o unga ya ki. A pe o pese o kia ka ko ainga ya ki. E fai ese fia a uma o. Bo lo no o una ya te oi.
Hallelujah. Kalo fai stoina. No fasto ina falong longo po fiol a fai ele kasi makan. Mana yale to fa to ina. Na sa momoli ele sa vali ele. Per mai le tala sto ina isio natali. Ayo san. O me u mai e tono al fale ne. O me ya we. O me ya. O lele se afianga fale ainga le o tupu tono le van no fai o le au sole. O tusi le lima o le tamatua. O fa masino le au nanga le si tangata. Hallelujah. Mele lena tau mo fai il tatou sa vali le ne fiafi. Moli sina sa vali mo tatou. O tatou o nanga. O me o tofia i tatou ele atua. O tatou ia tiute. Paula vale manantu ya te tatou e tau na tau la mua yo tatou manatu malangona. O le ase me o tatou faia. Ya tatou fa peifo i tatou wao ni au ona ele anga. Hallelujah. Tatou tele te tau ua fo i le tele o mele le yo tatou faia i le atua. E le po ni sal si le fanga le atua. E le po ni sal si le fanga le atua i lau o nanga le fatino ino o tofi ma o tiute. Mai se fo ya uia yo tofi ma o tiute. E le po ni sal si le fanga le atua. Le foi le leo le tala al farsayo le sa watu masiao la fonga vo le fa la fon tar. Nya na fa mai watu farsayo mbal au le atua. O ngeye ko anga fa oswa. O te toanga o te anapongi ma. O te talo ma fai o fon talo. Ma na yanga lue ngar farsayo. Lai le. Leo se mele anga fai oswa i ma to anga fai talo to anga anapongi. 100% le leite le oi farsayo. Paua le nei. Wani mele le tatou te faia. Le tatou fapeif. O i tatou lava ni au na i leo ngā. Ia le li. Ma na ia si te taloa. Asi te lona ia po le tangata o la fonga le nasa tutu ia uta fai mai wa popolo na fata. Fai mai wa le mawhai o na wa aia o ia le langi. Aisha. Wala ngona ele tangata au la fonga. O ia o le tangata ansala. O ia o le tangata i leo ngā. O ia o le tangata whatau waa. Hallelujah. Fai mai wa le mawhai o na wa ai langi. Aisha wa matau le tangata la au la fonga. Ona o ia o le tangata i leo ngā i lumo se whanga le. Hallelujah. O tātou wa ni au na i leo ngā. Tātou te le tau watu i le tua. Mele le o tātou whaia. O mele le o tātou whaia. Tātou whaia lea mawi inga o le tua. Ia i tātou i loa e au na tātou whapeifo i o tātou loto. O tātou wao ni au na i lea ngā. Hallelujah. No winga e le te tau o na tātou whaibea wawai fo i le stangata. Eli asi au ia pito la au o umona tofi ai ta u ele tu. Langa ele fa pe ai final wenga le o ai tof ai fa manui ai le tu ai listanga. O sia wanga wenga le e tau wia lava o e tusa ma sia wanga wenga le. Ai pau ale nei. Yo tatu iloa. Ya tatu fa pe ifo ai o tatu loto o tatu wa o ni o na ele o. O ani mele le u tatu fa ia ele ngata i tonu o tatu wa inga. Tono fala potonga, tono le kalesia, so se fala potonga o lo tatou au nai. O le vaenga le o tatou tofi mo tatou tuti. Ele o se mea fo tatou te whapea nea ya mea, this is our extra job for our God, for our Lord. Yeah. Ele ingi tatou extra job o whaia i lumo le tu. This is part of our job. Part of our duty. O mea umalanga o lo i te tonu i lalo le tātou au nanga i le tua. Sina sa valina mo i tātou.
e avi ia le ma na ia le tala Yesu na fa ma Yesu le siana fa ta oto po isu ia na wa on a wana I fa pe ane se tasio ia le tangata nga ngai le se tasio nga fa ye wa pe ifo se tasio ia le tangata nga o le pepelo la vai no na winga o se lu tau ma se ma na yo ma na vo nga venga le nefia ya tato fa pe ifo le ani mele le o tato fa ya o tato wane o na ile nga o le sa vali le mo tato le nefia e la titi asi sa vali ya ai o se upu ai o tuina ile tu ile loto le nei fo ya so ma le fa longo ile nga ngo le tu ya nga ya ta ye fo taimi e longo vi e fo I me fa mai tanga langa fa pel tofi ole e ye fo ile sina tura fa asio tatu tu no fa pe ana le aya ya wa ele yo na natura lava dar soi fanga fa pe na lava ai mana ya le tatu fa pe fo yo tatu o tato wa le o nai le o ani vele le o tato fa ya tato fa pe fo tato le o nai le ia le hallelujah ia pe si sa vali le mo tato le ne fiafi mana yo mana vo ngarbe e foi mana ye o mai tetele tau te fiu e fatal tali tai me o mai fa so mai mana e foi tai me o mai el mana I wa na sina tofo o le mana ia matato fai me fa longo le nganga o le tua na te fa matala o ili nga le o nga fo ina umi ma le tato por kalame ia ai le sia o nga le tato ola o na ile e fa pe ai tala noa e fa le to le o le auto tala noa la mana e ele ba dai wo mi ma fiu e tau fa senga ma na ngai fa pe na ku kai ese e mo e tau te fia fo ye e fa tau sami ku ka fo le manong ye ese tele me manong ye ave ya ai fa ku ka nga singa pe e wala fa nga mago wala fa tamanga nga pawanga me fa manong ye me ai ya o se upule mo tato le ne fia o ani o tato o nanga o wala au nai tato le tu ya o tato wa ni o nai le nga ya tato fia fo ya tato o nanga ma tato fa pe ifo yo tato loto tato te fia lava me uma ina ia vi ia ile tu ona tato te lenga lu mo si tau o lo o tau ia ile tu al tato tau tinga I tulanga uma pe ngai tato wala wina ya fa manu ia le tu ai fo fanga I tute ma fai vole ne fiafi o lava ni wala wina o tofi ai tato ya ile nei foi fiafi mani lava singo toi ya ta pasaina ma tau tai ile tu ala tato sabali fa tau ma maoni fita fo I lungo le ala ya me se fo oni fa le tonu ya fa pe ona fa lau ina le tu ale fuafuanga o totoe le nea fiafi famia le tua I lau tutapo inga I se fo I so se lava singa o totoe ia ile anga leo le tua mo tu ia lo fat fo I mo le ia le au fafonga I utou umfai no mo le va noe fafonga mai ai ia fafteite le lava I lau tau fasoa tai fo I le kima I o lau Facebook le nea fiafi po le YouTube fo I ye Global Kingdom TV channel of Apeona va to tatu po kala mi fafte tele la mo fo le nganga faftai ile pa ye fo yo le au o sponsorship la to of Apeona sponsoring al tatu po kala mi ya mi o le tu ai social o nanga o of Apeona to fatno ina me se fo ile sunga fo I fatonu lo sunga Mike Preta ya pele atamai male poto mai le tu me se la fa unga ya wala fo I fatino ina o tofi mo tute ia fa manu tele le tu le ne fiafi ia le fa statu talo fa mai el tatu po kalame lo matou tamai le langi mo moli ale nganga o fa ftai la u fio fa ftai la u fa so mai le ne fiafi ale la upu fola matou te langona lava le tu o na matou o ni o na le o ngai lu mo la u fio
Mātou te iloa fo i so se mea mātou te whaia e te tau I mātou. I le langi e wa umona e tāpena ina lo mātou tua. Whamangalo fo I so mātou whale tonu ni o mātou au nanga mantofi wa e walau inai mātou. Whamamamai mātou I le toto pa ia o Yesu Kiriso. O ani, nā wasinga o te toile nea whiawhi le ali ia lau whanau. Ia tuli muli au ina lava I mātou I le awanga le leo lau fiu sau wina lau whanau. I le mana o lula toto Kiriso. O ai nisi o iei ni mai o le tino. O mātou wala au I le mana o le swafo o Yesu Kiriso. I lau wha malo longa I lunga ia te lato. Nisi fo yo iei ni mana onga. Tono na yo lato wa inga le ali ie. Na o lau o fio au lo iei le file mu. Nisi fo yo iei ni wha nono anga. Ia anga leila o fio le mafana whana mai ate oi. E te apatu o au mai wha mafana whana inga. Mana lava swafo o Yesu Kiriso le nei tu la fiafi. Wa mātou te talo mo wala au toi nei. Amene, ma amene. Ia whamanuia le atua ile. Fo whanga o tole ne fiafi. Ia le tātou pukalame le nāle ma nai on manawa o ngalbenga. Ia soifua ma ia manuia. So wha soifua. Talofalava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize He's no longer here because He has risen and He is alive and He's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in Him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Ya talofa Samoa na tunu pele. Ya fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu pulfo matamu sa longa ifo. Fanga ia palauli ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia sa no malanga tua i sa elu sa mo la tunu pele o te faftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te o se la ngona fa pena na e fia lu pa ia pro no le tua ia ele se taimi o e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le lea lua fe lo lima lo fa pelana ye fa mo le tatu malanga ia fa te fi malanga mai lo ainga pe ai se noa o te fi ye se la ngona sa ruitawina lo tangata ino tu mo va ai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kiriso ile la lo langi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fe ngai male malu fo ile Samoa a FA loa tiri nei lava a mea matango fie na whaia le atua na tutupu mai ole a tutupu foi. Ia loa noa le leile tato te malanga atua ai. Ia Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le atua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua la valo ia ili fuafuanga whafsotai purenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata ona ele tasi se site lo fa pena ona tala no matus pa ia tau sanga umala ba lo malanga lo fa loa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona mo le va enga ma le va o le ben la fi ele nga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lo afi lo lima o ina te lo polo to e tul mo olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia funia le tua fa ia fo fuanga ma plan mai le nei taimi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you.
Whaftai. Hello, Talofa Lava, Pulavinaqa, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip, and go receive your portion. God bless. Ya, salom, Talofa Lava, kua paanga kato Globo TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e senta o so ole atua. Ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le nei uma ai o se o lungo le mango filo ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fasingo manga fo ima ile o mai male pa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa le simalanga le tato Globo TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lo ia te te ne mo finish fa monang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma, and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ya olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli oli.
ona tali tonu e se fole faitau le afio ngā le atua. Ia e se fole vainga ina wahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yoltana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 wha i mātou sa whaien mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whaifoi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atu ai, o no le swafo Yesu, amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Pa ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.